Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyaw trap Aceh National Movement hakalay pautere unay luar arhajar arpaway kalalet banyak kendu yu usembut menteri rang ba kajela uba presdun tensong ban ay da kajing thok bat banyak keren halor kajing kerduk kam kerduk jam hapok kajela kilapan paru ba kajing kerduk kam hakajela kalahyar hadu kata-kata nedu menswa kat hadu menta kaseng kelapan paru badakis pangut kisamla wat kam ba pher henry kasorkar kam shimla phai khmat shaki wat lagi pas bah kajing pulih henry tang namar kajing kerduk kam kisulong sep eno ha kajing keren bad usembut menteri rang ba ulaong bahadin henry benai unisnaya ke polisi halor kani kajing dawa kaseng Government of Meghalaya hi makla dai hi kapor yaka bakan reserve no 40% kaki kam jam ki badon hapok ki private sectors namata ki pat jong kabri nyodra hi kumangi ji i barabor pa ibi kam pion i balai hapok state government nani hagi district i don de hajar not ki ba apply la ju kren barabor i government officer i amba ka bon ha kini ga unemployment issues for state Meghalaya. Mereka jawab ke bagi yon government officers kalau buat kamdon kung kata, kamdon ke partial employment. Mereka unemployment issue kamdon kata mereka ke bagi yon ke jawab government officers. Mereka lagi pek dari record kat kung kejingwan jogi kena semula ban register yang lebih hati for employment exchange ni iba ke unemployment issue for Meghalaya dah kundur mata ke poisa ke 10%. Sakawairu minaya keren yang kata partial employment kumbagi orang government officer ada yang ngiru ia keren menangi address ke isu jong under employment tiga kecing kolong ba menta uwe nak samla beladep yang graduation maybe haga BCom commerce menta itu kena pintai itu ba unde no bon yo kam no kum ki security ha ginu office satu kaya hak ma ba kata kerdan ju ba kam ko yo pi kata kada we ke jingli ke ba ha ingi ki pat kasi ki bodan ni ha port state namar ba unemployment issue ha port state Meghalaya kada we ke bajor ba nilai bunsin wat ki PhD holder kidang apply ya ke kampion ni ha port secretariat Andai ban address yang ni ke unemployment issue, ban under employment issues, apa state Meghalaya, haduk mata dan ban keren dari dan baong. Nah kata-kata nak liang juga HNM hi, ke kerpanjur, ban kerpanjur yang government yang Meghalaya, mata hi, naduk mata hi kesini. Bagi government of Meghalaya, kadai ban sina no ada ki an ki kanon, ban reserve no 40% yang ki kam ki jam ki ba hab apa ki private sectors ki bentuk naduk ki financial institution. Educational institution ki factories ki befer but ki we de bahkan sinano ada kita ki an to the state laws and state acts bahkan sina but reserve proportion yang ni kam jam agi ni ki private institute ka H&M ru ka krembet dak pasai ba banyo yang jipsup hapok state dungi namar ka H&M kadai we ka seng ka bakwa ba ye ka jipsup nimkwa ye ka urang ye kwa ba ye ka jipsup bat banyo yang kejingsuk kedai tang kawai galat kata galat kolong ba penbiang tekam kejam ni kena samla jungki kenang ba katu ke jebing jungki katu ke jingpro jebing jungki kin penon kam ha kata kam kejam ke ba kitre am bakin pun kam ha kijingdi basniu lana ha ginu kam basniu nginget sai kenar ba lada ki kena samla jungi ki biang ya kam kejam ngam nget bai kena samla jungi ki poi so put uba kin kam ya kita ke kam ke ban poi sia ke snio ringi nget skam ba ki kena samla jungi lada ki biang kam kejam ki joki ki nya ki biang ya ke yeng kesan joki ka assurance lomba deputy chief minister ko lomba ya kani ngatrai ula ong ini ba within 6 months on pendap ini bat uncina no yang tahu polisi tak boleh develop ini isu ke assurance kau itu no deputy chief minister kalau ba kejingkran juga mana kalau ba pasung tunat ha kalau ba kini isu kamdai ke bakta tang ya ki kena semla ke badan harga H&M dai ke kena ke kini isu badai ke bakta ya ke state hi berapa tu ba kini isu un pendap hadin ka tak ke period yang andru benai tinakal yang juga H&M ke ba tagawehi ban penulong ini
Tekan IPOR hi kumbala keren deputy chief minister ne ke SNM ro kan IPOR menteri benaya ke state government kena magala ban implement ban china ya gini gi an ban bakan implement iru ban resolve prabowo sen gini kan bijak poki private sectors kat bang idang up ya state government bakan pindam ya gini gi an gi kanon ki bang kwa ya bakan china ke SNM kan nang le chi kisnong gi bofer chi kisnong bundong wat chagro helsu ke SNM kan le ban pensu tho ba ban yok kam yok jam kadai ka hop tanrai jogi kena samla jogi te kanang let cheki snong gi bofer kanang let hapok selong nginang snai gi poster banta segi lenti gi sengkit ban pun sutu ya gi kena samla jogi ya gi kme gi pa jogi ya gi pai ba broi bakin kersan ye gani kajing dawa jong ke HNM kenang ba gi kena samla jogi la chai la sngi am makin wat ya kam sarkar dai wat i kam ki jam ki bedon hagi private sector su kit don la kani kam dai ga dawa ga isu tang jong ke HNM dai kadai ga jing dawa jong kena samla bro ki badan pok state Meghalaya ba ban yo ya ka kam ga jam kadai ga hap ki it's the birthright ban yo ka kam ga jam kena ban yo ya ga jing